Baka-baka Radon mencawakin buah ilo-ilo apa dia teki kami muda. Wah, dari tuan kedulan tuarinya. Rakriano talo dananuane. Amuju hasil rakriano talo. Udah waduanku samuga. Enaklah pada rengakan penyaturanku kayu mangki. Abuanana pakoniru siriyang maka Prabu lumampah marikana wanu danana singsa. Yaitu amrih kesujatiannya ikanang kesantosan. Makin aklah pada lumampah samuka. Jodoh ojok bulan ojok asam bawa kita samuka. Uriwus mangkana. Wantian mijil. Raksasa munadia. Salin, manusia. Sekarang piro benar sakti mereka meru pinang kopagar kisah kena prasta kalangan dia. Raksasa begitu. Ikan kesaktian darbo pokoknya tanahlah pecah kalangan kayak mangke. Jadi. Rakriana kamu menawa kamu mengarandala. Apa niate ki sampun angaten akan riseprap kata. Enak. Umanjing marikanang entah kalana. Entah kalana kena kumanjing begitu. Singa ingani kemunatu. Suk semua hati kirawan ngani ke yang mangkan lumapah iki kaya mangki lumampia what
Yayan kalikan din ka ng ribuhan yan awadi. Lami kalikan din ka ng binahan yan. Susamadahan ka ng ayuhan. Karyana talo rengakan penyaturan yateki sawar kompas apun nimitanian sang Prabu angutus kita rakyana talo apan kita pinako anggan ini kanang iwana apan kita buang mengangkat ikan ang manusia taruna rakyana talo sang Prabu angutus kita apan ikan taruna situ memberi ikan ang santos yan situ memuasakan ikan ang widya yan situ ngukus akan ikan ang 1,000 yan situ ang ngukus akan malah ikan ang hati Santoso kapresidente kaya mangkira kerayang notalo Amet yateki mau mas lumampah mereka ng Prabundo enak lumaksano akan gitu anus ikabuan iya ke amorehakan kesantosan lawan ikanang jagat amorehakan kesantosan lawan ikanang duipo kayo mangkanya rakyana talo sige ingani ke yayan mangkanya sadera yateki rispakon ingani ke enak lah pada lumah baka
sama kanu ketatuan kanang cinari teh.